Idemo pričati o Orlovi rano lete, jednom od najdražih dječjih i omladinskih romana na našim prostorima, dijelu Branka Ćopića, objavljenom 1959. godine. Ćopić, poznat po toplini pripovjedanja, humoru i dubokom razumijevanju dječje duše, ovom knjigom spojio je stvarni ambijent bosanskog sela s maštom, avanturom i duhom vremena pred Drugi svjetski rat. Roman nosi odlike i bajke i realistične proze, stvarajući svijet koji je istovremeno razigran, komičan i ozbiljan. U središtu radnje su dječaci Jovanče, Pavle, Beba, Joco i ostali, učenici seoske škole koji svakodnevno prolaze kroz gode i nezgode pod budnim okom učitelja Jerotija. U tom malom ruralnom svijetu djeca su suočena s učeničkim obavezama, nestašlucima, strahovima, ali i legendama koje kruže selom. Jedna od najpoznatijih je priča o Todoru, strašnom čovjeku iz šume, omotanom velom misterije i straha, koji je simbol svega nepoznatog, divljeg i onoga što djecu izaziva da preispituju vlastitu hrabrost. Ćopić maestralno prikazuje dječju psihologiju, njihovu sklonost maštanju, potrebu da se dokažu, da se udruže, da se suprotstave strahu i nepravdi. Iako roman u početku djeluje lagano i razigrano, njegova druga polovina donosi ozbiljnije tonove jer rat počinje da se nazire. Djecaci koji su do jučer maštali o aventurama počinju shvatati da se svijet oko njih mijenja i da njihova igra prerasta u iskustvo odgovornosti, pripadnosti i sazrijevanja. Simbolika naslova, Orlovi, odnosi se na djecu koja prerano ulaze u životne borbe, koja su primorana da odrastu prije vremena, ali koja uprkos svemu zadržavaju hrabrost, čast i drugarstvo. Jedan od najljepših momenata romana je upravo taj prelazak iz igre u stvarnost, iz djetinjstva u mladost, gdje likovi ostaju vjerni sebi uprkos teškoćama. Danas je Orlovi rano lete i dalje rado čitana lektira jer nosi univerzalne poruke, da je hrabrost često skrivena iza naših strahova, da prijateljstvo daje snagu i kad niko drugi ne vjeruje u nas, te da je odrastanje proces u kojem se čovjek uči nositi i s vlastitim slabostima i s vanjskim izazovima, te sudjelovati u životu potrebite i hrabrijem. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.